افتوار بنسرا گران نہادی شرح 0.3% کمی بتگ، جبکہ سالانہ بنسرا گران نہادی شرح 0.65% ریکارڈ کنک بتگ۔ ادارہ شماریت افتوار رپورٹر ادا گوستگی ابتگا 4 اشتری سامانانی نہادہ گیشی بتگ، پوبدہ سامانانی نہادہ کمی بتگ، جبکہ 20 نہاد محکمی گوستگی ابتگا ٹماٹر 1 کلو سرا 23 کلدار گیشی بتگ، آلوی نہادہ 100 کلدار، ایک درجنی نہادہ 5 کلدار گیشی بتگ، 80 گرام واد پیکٹا 1 کلداری گیشی بتگ، جبکہ تم نہادہ 1 کلو سرا 4 کلدار گیشی بتگ، دال ماش، دال چنا، دال مسور نہادہ 8 کلدار کمی بتگ، مرغے گوشت 36 کلدار ہرزان بتگ، LPG سلنڈر 50 کلدار ہرزان بتگ، جبکہ شکر 1 کلو سرا 6 کلدار کمی بتگ۔ اشیاء حبید گوستگی ابتگا یکی مایا 20 کلو والا تھیلیا 45 کلدار کمی بتا، جبکہ دان، پیما، شکر، گڑ اور موز نہادہ ہم کمی بتگ۔